Gintutukan nga maaksyonan ni Mayor Gina Merilu ang ginaabat nga kakurian pisikal ni Jamaica Sikoy, 13 anyos ang pangidaron nga taga Barangay San Victor, mahuman makaantos hinlapnos sa iya panit. Durot kin insidente didahan naglabay nga Disyembre. Iginsumat ha opisina ni Mayor Gina kinusa nga barangay health worker han San Victor ngandayon ini nga ginaksyonan ni Mayor Gina agud madara ka ospital ngan matagan hindi matambal ang inaabat ang bata. Ginkuha mismo ha irabalay ni Mayor Gina upod ang ambulance para madara na ha ospital ang bata nga na inaka-admit na ini ha ACE Medical Center. Turo naman ang pagpasalamat han mga kag-anak hini nga bata kaya na matatagan na atensyon medikal ang ginaagian han ira anak.